bali ni fadhili za kweli zisizo za kimwili. El Shaddai ni tofauti na miungu ya Baali. Tuliyostahili kuchinjwa sasa tumepata kibali. Anatupenda kweli, anatupenda kweli, anatupenda kweli, anatupenda kweli. Habari zako si hadithi, ulijuliwa kuwa mtenda dhambi halisi, uliyestahili kuchinjwa kama kondoo. Yesu kachukua nafasi yako kakuweka kando. Oh, sababu mahali dhambi ilizidi, neema ikazidi sana. Sababu mahali dhambi ilizidi, neema ikapanda kiwango cha juu sana. Sasa tumeitwa Wakristo, ni kwa neema tu ya Mungu. Sasa tumeitwa wakombolewa, ni kwa neema tu ya Mungu. Ni neema ya Mungu, Ni neema ya Mungu inayopita fahamu zangu. Hivi nilivyo sikustahili, bali ni fadhili za kweli zisizo za kimwili. El Shaddai ni tofauti na miungu ya Baali. Tuliyostahili kuchinjwa sasa tumepata kibali. Anatupenda kweli, anatupenda kweli, anatupenda kweli, anatupenda kweli. Uliyeitwa kahaba, Yesu amekuleta kwa Baba. Uliyekuwa mwizi, leo umekuwa mwanafunzi. Uliyekuwa mlevi, leo mvuvi wa watu asiyekuwa na uvivu. Sheria ya dhambi imeanguka na neema imepanda sana. Sheria ya dhambi imeshuka na neema imezidi. Na ndo maana twacheza hivi, na ndo maana twafurahia Yesu kwa kutukomboa kwetu. Huyu Yesu anatupenda kweli. Huyu Yesu Anatupenda kweli, anatupenda kweli, hatuna budi kuringa anatupenda sababu kweli, ya huyu Yesu. anatupenda kweli. namna gani tutaepuka hukumu hii tusipojali neema? Tumepata kwa bure, Mwokozi ametutoa porini na sasa tunatunzwa shambani.